I know many from this Iggl. Yes. Iggl is not happening only in Damcherra area. Iggl is happening in my own area, Jampijala. Do you know KD Sharma? I'm not aware of this. Maybe you're not aware of him, but Iggl is not happening only in North district. It is happening in entire district. But before that, I'll just like to clarify you. Before that, starting the process, you have to give all the compensation to all the landowners, and you all didn't do all that. आज हमने बात करके देखा है सब लैंड ऑनर से, लेकिन आप लोगों ने कोई पैसे ही नहीं दिया। आप लोग ने उसका धमकाया, और ये पुलिस लोग, आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हमको आएगा रात को आएगा पैसा, ऐसा क्यों आप लोग ऐसा क्यों? काम खाई हो रहा है। पैसे डालने के लिए 10 लाख दे दो, 5 लाख दे दो। लेबर मैंने आप सिक्योरिटी दिख रहा। आप लोग का कोई आप लोग ठीक तरह से नहीं बताया, कब घुसेगा ये भी नहीं बताया। आप लोग ऐसे दूसरे के जमीन में कैसे काम कर सकते हैं? And why did you call all the police forces and why you threaten all the blazers? Is this ये पर्सनली मत ले जाओ। यू विल नॉट नो, हम आप लोग शायद मालूम नहीं है हम लोग कौन है। वी कैन गो फॉर द बिगर प्रोटेस्ट। वी आर तिप्रासा द लैंड, ये मिट्टी हमारा है, ठीक है? ऐसा मत धमकाओ लोगों को। 2-3 दिनों से ये यहाँ का लोगों का न जीना हराम कर दिया आप लोग ने। पहले बंद करो और चलो, पहले आप लोग को अरे जागत তিনি দামচৰা ফাইকা সুনৰ যতন সিও সিনি বুবাগ্ৰা কাইসা Facebook of as a post community bolai video faika si sungta munuka oro jaga Iggl obosudu Damcherra simingya joto trupra nangoi tong kintu Damcherra o keta mungi tong ho jaga bo khaiye oro sini tiprasar no sini borrong no jaga na woi boro kuno compensation dia je bongni musungti boro khai tonka, and I hope it is totally under the concern of government of Tripura haisi ama government of Tripura sibo Chief Minister Siwo situ yang khai tong tangai ADC area Tiprasa area wa bomma haike Tiprasa no dongso khaine be angwan su gaisi, and angnuka even ani own area Jampijala wa Iggl samungsoli tong Jampijala Iggl samungsoli tong kono dinafan no ya ko je police force roi jota jaga no samung khaine ni, but sungtinor ta munuka police force roi ek tara dui tara sub inspector or thepa woi or boron tin dom kiri tong tine kharama sinsa sini borrok jaga jaga nijini hanawo tabok hake thungjagoi tongo sung nijini hani nok phangno sungtini o jaga sungtini chakor snamjagoi tongo. We are like slaves in our own state, so we the Youth Tripura Federation will never ever keep silent on this, otherwise we are going to have a bloodshed. This is my promise. Nahanga sungti phunoi punache sini khoraksa not a single inch of Tiprasa land will be provided to any illegal construction. We are not here for any development. Sungor kuno development ni samungno sungor bata khaya, kintu Tiprasa ni jaga no illegally babe na jagai tonghanke we won't keep shut our mouth sung siling tongala abo sini rights, because sung a zamane ni Tiprasa ni tawang sui tabok sung o zamane ni Tiprasa haisi sung obono sung Youth Tripura Federation Bangladesh border thangai Bangladesh border kairan obrong haisi. So government of Tripura kisa omna nainani ungthung je compensation donani ungthung jotono jani man thaina manani ungthung tinaro kebangma bura buri che kaba kaka kokongai boro tini kaisen hope samno hope only bubagra no hope tamni bagai, because bubagra samung kaham khaimani bagai, not hope even for the chief minister, not hope even to the government tamni bagai abon kaisen reason lukuroni bus kango khoraksa ni bagai no kaisa hope tong abga sini bubagra haisi, kintu tomung no bus kango om haike sini borong no illegally babe land no najok tongka jaga najok tongka sung single tongla khaisi bigger protest nai nahanga bongni o je Iggl pipeline tongmane sung pura khitar rone haisi amon bai sung koyu sung muchu nyam hai development ungthung Tripura gas nango jota jaga no gas thangtung, kintu kebangma Jampijala hai jaga o ungprok tang om haiya kebangma jaga ngai tongo nini khoi district ngai tongo nini Gumoti district ngai tongo arkha tangaiya tamni bai why only in North district, because they are uneducated, because they are illiterate. Awan baja bongo tin hake jaga nana jaga bor tin samung khaitong we won't keep silent haisi government ni samung government khaitong sung public ni samung sung Tiprasa ni samung Tiprasa ni sung. I know many from this Iggl. Yes. Iggl is not happening only in Damcherra area.
IGGL is happening in my own area, Jampijala. Do you know KD Sharma? Maybe you're not aware of him, but IGGL is not happening only in North District. It is happening in entire district. But before that, I'll just let you clarify you. Before that, starting the process, you have to give all the compensation to all the landowners, and you all didn't do all that. आज हमने बात करके देखा है सब लैंड ओनर से, लेकिन आप लोगों ने कोई पैसे ही नहीं दिया। आप लोग ने उसका धमकाया, और ये पुलिस लोग, आप लोग क्या करे यहाँ पर? हमको आएगा रात को आएगा पैसा, ऐसा क्यों आप लोग ऐसा क्यों काम खाई हो रहा? और पैसा डालने के लिए 10 लाख दे दो, 5 लाख ले दो, मैंने आप लोग का कोई आप लोग ठीक तरह से नहीं बताया कब घुसेगा, ये भी नहीं बताया। आप लोग ऐसे दूसरे के जमीन में कैसे काम कर सकते हैं? एंड व्हाई डिड यू कॉल ऑल द पुलिस फोर्सेस एंड व्हाई यू थ्रेटन ऑल द विलेजर्स? इज दिस ये पर्सनली मत ले जाओ। यू विल नॉट नो, हम आप लोग शायद मालूम नहीं हम लोग कौन है। वी कैन गो फॉर द बिगर प्रोटेस्ट। वी आर तिप्रासा द लैंड, ये मिट्टी हमारा है, ठीक है? ऐसा मत धमकाओ लोगों को। 2-3 दिनों से यहाँ का लोगों का न जीना हराम कर दिया आप लोग ने। पहले बंद करो और चलो, पहले आप लोग को अभी चलो। अरे Sengoro tiri Damcherra faika sengno jotno siwo sini bukharama sinsa sini borrok jaga jaga nini ha nijini hanawo tabuk haike thungjagoi tongo seng nijini hani nok phangno seng tini o jaga seng tini chakor snamjagoi tongo. We are like slaves in our own state. So we the Youth Tripura Federation will never ever keep silent on this. Otherwise we are going to have a bloodshed. This is my promise. Nahanga sungthi phunore phunache sini khoraksa not a single inch of Triprasa land will be provided to any illegal construction. We are not here for any development. Sengoro kono development ni samungno sengoro bada khaya. Kintu Triprasa ni jaga no illegally babe najagoi tonghanke we won't keep shut. We won't keep shut our mouth. Seng siling tongalak abo sini rights because seng a zamane ni Triprasa ni tawang suri tabok seng o zamane ni Triprasa isi seng obono seng Youth Tripura Federation Bangladesh border Thangwi Bangladesh border kairan obrong naisi. So government of Tripura kisa omno nainani ungthung je compensation nani ungthung jotono jani man thaina manani ungthung tinaro kebangma bora buriche kaba kaka kokongoi boro tini kaisen hope samno hope only bubagra no hope tamni bagai because bubagra samung kaham khaimani bagai not hope even for the chief minister, not hope even to the government tamni bagai abon kaisa reason lukuroni bus kango khoraksa ni bagai kaisa hope tong abga sini bubagra aisi kintu tomung no bus kango om haike sini borong no illegally babe land no najak tongka jaga najak tongka sing single tongla khaisi bigger protest nai nahanga bongni o je IGGL pipeline tongmane sing pura khitar rona haisi abon bai sing koyu sing muchu nyam hai development ungthung Tripura gas nango jota jaga no gas thangtung kintu kobangma jompui jola hai jaga o ungprok tang om hai ya kobangma jaga ngai tongo nini khoi district ngai tongo nini gumodi district ngai tongo ar khatang ya tamni bai why only in North district? Because they are uneducated, because they are illiterate. Awan baja bongo tin hake jaga nana jaga bor tin samung khaitong. We won't keep silent haisi. Government ni samung government khaitong sing public ni samung sing Triprasa ni samung. Triprasa ni sing khaina haisi abusini duty.